Yes, urakaza neza kuri Shakiro Online TV ukanda kuri subscribe kugira ngo ugikomeza kubona amakuru n'ibiganiro bitandukanye nkuko tugenda tubibagezaho. Tunabashimira kandi ko mukomeje kudushyigikira muri ubwo buryo, kubakanda like turabashimira cyane mu bice bitandukanye mu nguni z'isi zitandukanye mudukurikiraniramo nkuko tugenda tuzibaboneramo. Turabashimira cyane, hari abadukurikira muri mu Rwanda, hari n'abadukurikira muri hanze yarwo. Mwese muri inshuti zacu zakadasohoka. Sasa urubanza rwa Dr. Isaac Munyakazi rwongeye kubuka. Icyaha yakoze mu gihe inkiko zikimuhamije ashobora gukatirwa imyaka 7 y'uburoko, ariko kandi na ruswa yariye akaba yatanga inyishyu zayo akubye inshuro 5 zayo yariye. Iyi ruswa yakunze kuyinengwa, ndetse umukuru w'igihugu we mu ijambo yavuze haraho yagize ati aragiye Minister w'uburezi ngo hariho ibintu barankinga amashuri, barushanya amashuri bakayaha urutonde ukuntu harutana mu mikorere. Abayobozi b'ishuri bajya kureba Munyakazi baramubwira atari ku ishuri ryacu ryari ryabaye mu ya nyuma, mu mashuri 140 ryari hejuru y'100. Aragenda abwira abakuru b'amashuri, bagenda babwira Minisita batari ku tworohereze ishuri ryacu ribe mu ya mbere kandi turanaguhemba. Arabikora, arabihindura ishuri ryari rya nyuma arishyira mu ya mbere, bamuha amafaranga. Yes, kuva ku itariki ya 30 Kamena umwaka wa 2020 nibwo ubushinjacyaha bwaregeye urukiko dosiye iregwamo Dr. Munyakazi Isaac wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ukurikiranyweho ibyaha bya ruswa. Dr. Munyakazi yeguye muri guverinoma ku itariki ya 6 Gashyantare 2020, ndetse nyuma y'ibyumweru 3 ahita nirukanwa mu ishyaka rya PDI yarabereye umuyoboke. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bwana Nkusi Faustin aganira na igihe.com dukesha aya makuru yavuze ko dosiye yamaze gushyikirizwa urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Yavuze ko dosiye bayakiriye bagiregera urukiko, bakoze iperereza ryabo ku buryo buhagije rirarangira, ndetse ashimangira ko kuri uyu wa 30 Kamena aribwo bagiregeye urukiko, ariko bo bakaba barayakiriye muri Werurwe. Dr. Isaac Munyakazi aregwa kubikitso mu cyaha cyo gutanga ruswa giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Dr. Isaac Munyakazi uru rubanza arukurikiranyweho icyarimwe na Gahima Abdul ari nawe watanze iyi ruswa. Ubushinjacyaha buvuga ko Dr. Isaac Munyakazi ureganwa na Gahima Abdul ushinjwa gutanga iyo ruswa mwisesengura ryakozwe byasanze kirizira n'ubundi rivugwa mu rundi rubanza rwa ruswa rwa Kanyankore Alex wahoze ayobora BRD uherutse gukatirwa n'urukiko igifungo cy'imyaka 6. Muri urwo rubanza Kanyankore yarakurikiranyweho gusaba no kwakira impano kugira ngo hakorwe ikinyuranije n'amategeko byakozwe mu mwaka wa 2014 na Gahima Abdul ahagarariye ishuri rya Good Harvest and Primary School. Mu bizamini bya leta biheruka, iri shuri ryari rifite abanyeshuri bari mu 10 ba mbere batsinze neza mu mashuri abanza mu mwaka washize. Ryasoje ku mwanya wa 9 mu mashuri yitwaye neza. Ubwo yari mu mwiherero w'abayobozi wabaye muri Gashyantare, Perezida Kagame yavuze ko abayobozi b'ishuri rimwe ngo bagiye kureba Munyakazi bamusaba ko ishuri ryabo ryari riri mu mashuri ari inyuma y'ijana, bamusaba ko yabafasha akarishyira mu myanya yo hejuru kandi ko bazamuhemba. Mu nteko y'abayobozi bakuru bari mu mwiherero w'abayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu, yabivuze mu buryo busa n'ubucenshura uko uyu mugabo yarakiriye aya mafaranga y'intica ntikize ku cyaha gikomeye yakoze kandi ari umuyobozi mukuru. Yaravuze ati amafaranga muzira n'ubusa, amafaranga 500 by'amanyarwanda, ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo.
ariko kubera ko ubwo ni urwego rwanyuga, niko mungana, niko mumeze. Imico mibi ibatesha agaciro, mugahabwa 500,000 by'amanyarwanda, mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu ku 500,000. ubwo iyo abantu bameze batyo nyine ubwo birumvikana uko mumeze. Ingingo ya 4 y'itegeko rihanira icyaha cya ruswa ivuga ko icyaha cyo gusaba, kwakira cyangwa gutanga intonke, aho umuntu wese usaba, utanga cyangwa wakira mu buryo bwo ari bwo bwose intonke iyo ari yo yose kuri we cyangwa ku wundi muntu, cyangwa wemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa adakora ikiri mu nshingano ze, cyangwa yifashishije imirimo ye kugira ngo gikorwe cyangwa kidakorwa, abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Iyo icyo cyaha cyakozwe hagamije kugira ngo uhabwa ruswa akore ikinyuranije n'amategeko, igihano kiba igifungo kirenze imyaka 7 ariko kidashobora kurenza imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse, yakiriye cyangwa se yatanze. Icyaha cya kabiri Dr. Munyakazi akurikiranyweho kijyanye no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Amategeko ateganya ko icyo gihe ubiregwa iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 10. Iyo icyo cyaha yagikoze hagamijwe inyungu ibarwa mu mafaranga, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse. Mu gihe ubushinjacyaha buvuga ko bwakiriye dosiye iregwamo uyu mugabo, inkiko z'u Rwanda zaba zihanzwe amaso kugira ngo zirebe imikirize y'uru rubanza. Mu nkubiri yo gusezera kwa ministre 3 basezeye mu mirimo yabo bari bafite muri guverinoma y'u Rwanda mu minsi isa n'ikurikiranye, harimo Dr. Isaac Munyakazi wari ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi, harimo Dr. Diane Gashumba wari Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, hakaba na Maître Evode Uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera wari ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. Uretse Diane Gashumba utarongera kuvugwa haba mu bushinjacyaha cyangwa se mu rwego rw'amategeko kubijyanye no gukurikiranwa ku cyaha kirimo icyo kubeshya n'andi makosa yakoze yatumye yirukanwa ku mirimo ye, ubushinjacyaha buherutse gutangaza ko bwahagaritse gukurikirana Evode Uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera. Yeguye kuri uyu mwanya muri Gashyantare nyuma yo guhirika hasi umugore wari mu kazi ko gusaka binjira n'abasohoka mu nyubako yo mu mujyi wa Kigali rwagati. Uwizeyimana yaregwaga guhohotera umugore wari mu kazi ko gusaka binjira mu nyubako ya Grand Passion Plaza, wamweretse aho agomba kunyura undi akabyanga ahubwo akamusunika kitura hasi. Ubushinjacyaha bwahise butangira kumukurikirana ku cyaha cyo kubabaza umubiri bidaturutse ku bushake, ariko mu cyumweru cya 2 cy'ukwezi kwa 6 dosiye ye nibwo yafashweho umwanzuro kuko we n'uwo yahohoteraga bahisemo kwiyunga kandi bikaba byemewe mu rwego rw'amategeko. Icyaha cyo kubabaza umubiri bidaturutse ku bushake, ingingo y'118 mu gitabo cy'amategeko ahana cyateganyaga ko umuntu wese wabaza umubiri wundi ku buryo buke, ubwitonzi buke, uburangare, umwete muke, ubuteshuke n'ubuteganye buke ariko adabifitemo umugambi wo kumugirira nabi abakoze icyaha. Yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenza amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500, ariko nanone ntashobora kurenga miliyoni 1 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Nyuma y'uko Uwizeyimana asunitse uwo mugore yifashishije urukuta rwe, avuga ko yicuza bikomeye ibyo yakoze. Maître Buhuru Celestin aganira n'itangazamakuru yavuze ko iperereza ritarasozwa ariko wakorewe icyaha n'uwagikoze bakaba barashoboye guhura bakiyunga, ndetse icyo gihe ubushinjacyaha bukaba bushobora kubunga uwakorewe icyaha agahabwa indishyi. Icyo gihe Maître Buhuru Celestin yongereyeho ko uwakorewe icyaha hari indishyi ashobora kuba yasaba kubera icyaha yakorewe. Hanyuma hakaba n'amande
niba icyo cyaha gishobora gutangirwa amande, ayo mande ajya mu isanduku ya leta. Iyo wa muntu yemeye kumubabarira barumvikana bikarangirira aho ngaho, uregwa agategekwa gutanga amande, dosiye igakorwa, bakavuga ko batakimukurikiranye kuko yiyunze n'uwo yakoreye icyaha. Ibi bikaba bigaragaza mu buryo busesuye ko Maître Evode Uwizeyimana yaba yariyunze na mugenzi we kandi akaba atagikurikiranwe mu rwego rw'amategeko. Urakanda kuri subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bya Ishakiro Online TV ujye ukomeza kubibona kandi natwe turabibashimira.